podľa burgomistra bol, jo, po našho vesnanosti som sa prašal, hač ja nemôžu z najmenšia moju produkciu kúpiť. Toyota Božna bola a ten je povedal, no hej, možno to bude, ktorú môžeme hľadať. Potom mu to zmyštrovali, ale to je bolo krátko do převrota. Tak, zase to nejo ve knize, tak menované Grundbuch, tam sa to nejo zapísalo. A nedom po převrote sú šišli tie naprašované od západa, toto je naše a tak ďalej. A musíme to ročomeť. A ten okomiku je šo, čo bežalo a čo nie zapísané bolo, je najprv dejemo v tom stave ležo ostalo. So dalo najprv rozsúdiť, kom što sluša. Investitionsvorrangsgesetz. To je upravilo takvile, když so v našem kraju, also našich noh leženoštach, když je nešto jen závod utvári, pon tun staré mejčel doby to předať, also otedač. To je tak menované Vorrang, Investitionsvorrangsentscheid. A na to som sa ja spúšťal a som si kamencu učinil pozajada, som ja to už písané meč. Potom som sa povedal, no hej, ja si vesnanosti sobu zač, tun te celé občežnosti doko znaje. A my sme tam jeli a kde sa ja zaklepal za tie druhe, to znajú mi. Ku šumo, joe, ja ničo učinč nendu. Ta odmova na te zaklepano je boha, da se ja vedel, tu ne od jo.